O mai ta pena ngol le fiafi o mai foi palo le ne fiafi to fa fela ia tu le unanga le BluTV Asiata le mai tanto proclame fa wow tau te ia e faiva Samoa tau te ia e maruia faiva so tanto no e le foi a solution mai va masina le manti toe o seanga e ona tanto fa pai foi la ia fa to fa antu ia mati ia tanto fusi ma tanto fa fela ia tu ile masina o a perila telefo disi mele le yo le atupu ya perila ngata foi le papelila foi ya tasilo masina tau ai le lalo langi e maiso ilanto tanga te kerisiano awa ole fa mana tuina le ya ole maliu ma to tu manu malolo tato mesia o folofo fa talo fa toi Asiata ya ti auto o malava o mapa nga mai ya tato onanga ale BluTV le tofo o anso nei e tele lava ina fai e tanto fa tala noanga ma tanto minista io ele nganta le minista fa toanga o le minista o Fisheries mala manuia ia nganta foi le ma tanga ruenga o leo ia ma fale pui o te fia foi la fa ilo anto le tanto o fia o ye swinga wa so nei lua o le solua ma le solulu o le ua fesuia kai pe ho ka ro foi ro peleki ma to foi tale au ngero peleki ele taimi te vai wa wingi ia kamaro Smith e foi taimi te vai wa mai kokong ai tu ifa for koko o le aso luala le wa suia mai ai tatu fa tala noanga male metanga wenga fa to anga mfinga faiva ia ole fionga foi te fono ole vai fa to ole fa to toilet to samu utas sunga Laaulialemalietoa me ia tu ia le tatu Fisheries mala manuia o fitalenga ia le tinu ia solulu taitasi ai ku mauarka ku senta io e tu mauar tanto numero suto ia le fionga fo ia fo walo ile aso tofi nisi na fa tu langa nga wai ai le fia nei o wai fo tanto wa vandoa ia male tonga le minista o fa to anga fainga faiva e mesi fo este tausi ia masu suenga fa sa nisi to tonu sio tanto wa tino e songa le Laaulialemalietoa le wotea Polataivao Schmidt mana tua o lai fa vau sio tanto o tonu o mai se har kapeneta
man whainga malo, e ofo ila ile whionga minister. Ia le toi nā male laina, tūlanga e le tuua whafose i foi, ia malwala au le tua e le whionga i le minister. Po le sui minister lango. O le mela lea, na ona tātou me ia tua le tātou whaapitoa lea. A foi mai, whawheloa i le whionga di teitai whono, o le whionga le minister e lungo le tātou proklami. Aungi heru esi, wai sau koko mai mali i oe, whawela sau kofi, o le a whai tātou talama te le proklami, le ato e foi mai. Bluwave Ngalu Moana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalu Moana. Live and breathe Pacific. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lungo le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Wa afia Samoa le Covitis fluiva. Download nei loa le Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Whaola le Bluetooth ma ia mautinoa le ola le app i taimi uma. Ele isa data e whaonga ina i le taimi ola i le app. Pasia si i le Samoa Travel Tracer.ws moni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga Maota mawhaamoli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu toru valu. Mo disi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūranga pitusili o le tāu. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le whaatau ai o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa suma fua tau ai le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo fo voucher. Ila wana whaatau ma me te mga ai ile voucher. Tai mo le talo voucher ua mau le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le tferwa i malo telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo mer cash o nei no dor tama o ainga. Pa te tu la vole tal fo voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lo la le tam pai. Pa tai talo voucher.
teki, talo pa vauta. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. Te lea ua savale atu sa furu bali mino tu te nei li tu la lima i le tau tua male o nanga alau BluTV po lau ngana moana TV tu ina sa watu i manu kau i au kilani ni usile nei ia ili tantou proklame fo le nei fi tau te ia e male manuia ai vo sio tantou dro o te fia e fai loantu le pa ia mane mamalu o Samoa e maiso i la tau lungo le tantou proklame o leu maua le mafiso ta inga male fionga le teitei fono o le vanga whai ale whaatua i le tua Samoa o jasi o ia fo i o le sui teitai a o le fionga fo i le minista o whaatua anga mwhinga whaiva le sunga i le Laaulialemalietoa le ua tea Polataivao Schmidt i lunga o le tantou proklame le BluTV whaatalo whatu i lau fionga le minista ia po lau fionga le teitai fono le nevanga o le fiafi. Malo lava le soifo manuia tapua Asiata malo le tai malo fo le tapua i le nei vaenga le aso ia via le tua wa tatou felo ai foi i nei foi tai au manuia le lofa malanga le lei fa i u foi le taurumanga o le nei aso wa foi faiva matiu te sa fenga iai ia ai via le tua le nai bo lo soifo la le lei fa talo fa foi le mai moanga ma tapo i mai su tatou tenu o fe lava le tafo le lalolangi o mo melta fa taltenonga ia via le tua talo fa lava Asiata. Ia, soifo lau le lei, soifo matafi. O lau te wawa ia tu ilo la e pe wa elanu moana ioe. Pe no tau sao lau tau vai atu ia teian o vai atu e tutu mel malai wa lele pe wa e tau fia pe na fatali ia. Ia le to ino fo isia wopo sao au pe se lau fionga. Ia, sao atu e tau mawhai atu le whainga malanga se tasi wha uso a whawhenga inga e momoli atu mo singa mai New Zealand. Ia, ai le i whain whatau nuina ono tūlanga tau whe malanga inga. Ia, a lena ma waile tala o lea ua tau mai whanua le whainga malanga le fionga te tei o le tua ngai. Ia, vi ia le tua, whaftai ua toi tau mai whanua le whainga malanga le fionga e sunga voi atu le epa, ia male whatua, ia male o malanga sa tape natu mo atunu maoi. Sa ilinga tonga fitim, sa ilinga malos, ia vi ia le tua whaftai ua toi te riu mai male manuia. O le foi sama ua sa malanga whaatasi mai male fionga i le minista o pisinisi malamanuia. Ia whape foi le fionga i minista langolango o whamsinonga. Ia male fionga i tangalua tele. Ia e poloa, ia mo la whaltua. Ia o lono winga leisa si le tanu fifia ta Asiata. E te le alme tauntato fifia i oso. O lesa le mawhai ona whaatasi ai, a me se foi sai ninga ngase mawhai bela. Ia e whaafitai le li, o toi tau nuk mai whanua. O le ala le nā ua mai tau ina le nei e fiafi, o le ua whanofo e sea mo le teimi le nei, ua e mantua whaina a mata le tato whanofo e sea Asiata e tai lusu tasi aso. Ia ua laki la le uli i, o le ua meu tai fitu aso. E vetau i tonu a leo mai. Ia ma le whafo le whama. Ia pe ua la i titi el tu langa le whatau o le mene o whanofo e sea. Awa sirin tutu mele titi la le tau sefetu ta o tupe. E tau whatulanga nisi mea e whaasolo iai e tau lumanga o puipuenga. Tau na avelo tato tupe le teimi nei e lava tato tui. Lava tato mask. Lava tato me fulima.
ia matala tulanga o le whelamalanga ia sa vai maupot. Ai pe tulanga le na, o te lo fo i e lai asesi e le o fia. Le atunu atoa fo ia oi ni malanga whapene e malanga whaatasi mai ia le pa ia mana mamalu o Samoa. E tō tele malanga. Tupu mai, te maali im whailau. Ia malanga mai malau vaenga fole tono lau panga mafa. E tono parmene re. Ia whaatai le tua te liu mai malamanu ia whainga malanga. Palo whaatai lau whionga me se fo i oi moni au saul malai valele. Saul malai valele nei le vaveau. Ia ile whae e atu fo i o nisi fo i o tau ainga. Ia en mawai fo i malai vano te toi wha ma vai mo uko e fusikasi e tua isia u isia uso tu loa minister vitalenga le atinu. Na la sa mawai le vainga no uloa ila li to tele umanto le whainga malanga. Lea ua toi tali ua tui whanua vi ia leanga le leo le tua. O lea ua mawalantala o le na ua to ai tau nuu ia i le saunga le mu. Ai ele vaenga sa o va ai le malai va lele lau fionga le tai fono e ala tua ila ufa afisili mua. E tu sa ai o ta penanga Samoa. Ai mai sea ia le tau tinei o le wha amai o lea ua sa waturu tatu watunu. Pato a uto o ale le mato malai va lele au gilani. O le vaenga lea na o va ai. Ua pei wa koe fo ia i le mea tuai sai ai. Le ai ni toe whainga o ngi whaasasanga o ngi leinga o ngi lua mita. Walu whaasolo a koa le check in ia. Ua matuat e o le manto watu lunga le maanga fo i lea wha maa vai ai. Ai, pau hale mea ia onga o lai whailau mask a ua mantua militino fantasi. O le whaafisili e lua tua i le ta whaafisili mua i tu langa Samoa. O le ase sila lau fionga le tai fono. O le lei pea mapale ni le tapenanga Samoa e tu sa ai o le puipuinga o le whaamai le taimile nei. E a fuafua tu le tau so solo ai o le tatou numero ai le sona tūlanga vave o lo iai. O le leile puipuinga le tatou atunu uma le game plan o lo iai. I le tau fiofinga o le whaamai whamole lau fio. Ia, whaftai, tai siata. Te lo lava na e te sila fia ua paiasi umina whaifi ufuanga a tatou malo. Mai se la le whainga malo na mai atu nei. Ia, e lua lela asawa le tolu tau sanga o whaifu ufuanga nei. Mai lela i titi ni kei minta penai. Lela i titi fo i tupe le wat. E leila loi fo lus fo milion. Le walu ta penanga. Male sa whai mele amtanga siat. Ia, o le fato a walu masina talung tatou to aititon. Ele i atoa se masina talu na fafol fama. Ia, mal tulanga lena. O loo faa solo peta penanga faa awau. Mai le mea na tuua mai le whainga malo tuai. E o mai le whainga malo fo temin nei. O lea fato atasi le masina talu na tino uu. Ana il faa maupopoi no le puipuinga. Ia e mai se le faa tulangana. Ia e mai se le awai na ia atoa. Uma pol kalame mo lesi tulanga anga i lesi lua tolu faa masina. O e peo le mena le tula il temin nei. O lea lesi tato minoi. I te tono re tasi masina, lua masina, tolu masina, maltulanga tauna ia. O le maule mai e sunga rifoma. Ele i o tato le taimi e pika ele e whainu mela. Le o tato wafe lua se lau na nafi. Rono minga le tato i tara no i te tono le si lua i le tolu masina. O olo le whainu mela me le na ovo iei New Zealand. Na ovo iei Australia. Na ovo ia isi atunu o Fiti, o Tonga, ia e meise ia lalotonga. Ia manu umana lewa na lato a waifa atasir COVID. Ile mai tau atu la asiata, ile mea tonu lewa e sango ia. O leo to ia ni puinga pele, mele e watu ni a matou ne. Mantuala na lefa to a matou o ile tūlanga o to tele tangata maua. Ai vai alimenta to mai e tas lua tolu. O te leo tatu no mele le sai e tolu sutas. Ia to e maui. Ia oso mai lo temine. Ia leo tatu tau tala no ala ine. A feru se lau montu. Ele lo la meto e tupure. Nei vai aso le ufa solo. Malisi masina atole la tapena. Ai o tulanga la vai asiata le mai tau. E pe ia upu ia no ufai fo. Isi fatal tanonga. Isi le tio pasala. E le mawhaina tātou tu ua COVID. Ora COVID
La tātou wola whaatasi ma le whaamai le nei. Ma ele whain tātou tue alo e sai. Paula le me te tau tātou tāpena. Tāpena rope pa whain tātou wola whaatasi ma le whaamai. Ai mai sei la. O le lava o tātou wa o ina. Pei la o tau, New Zealand. Pei fola Australia. Wa pei a le mea noa le fulu. Wa pei a le mea noa le ngase test positive. Ia alusu ele kurimango le fale ke ngofongofoi mai ngo aspolo. Ia po o penado. Ave ese mai ma le lautero le ainga ina ia maua. Ia ma le mea lava le nei sa tau alanga I lava le soifu malolo ina. I le tele o nei taimi uma fai tweet. Fai tweet. Awa ina e malu pui ai ma mautino. O lo sefe oi. Le ngata tu tasi, tu lua, tu tol. Mai o le tapenanga le na le alu taimi nei. Pato a maua mai tui o ta maiti le lua vai asu taluai o le ala priority taimi nei. E le foi le fa penana fa solo le tui lua, ma le tui tolu I tangata ele I whaia. O le fufuanga lava la ia Asiata Pio Vaoliko Fisheries. O te loa le ta tau a le mea o lo iai le tapenanga. O e sila fia e fua fai unga I fautuanga e mai. I le tatou New York team le fa solo. Ia matapenanga umalava o lo mai ai fautuanga I le taimi. O le fa wai vai le alu te talanga le tatou woi e I le taimi o matatato lockdown na level 3. Wa e le taimi o tatou wo I le level 2. Wa e foi taimi o tatou lo I le level 1. E se umala level. Ma me fatino. Fatanga ta ele sami, fatanga lotu. E fatanga isi mea talanga fololoa, fatanga le whaingo isi me e talonga ma me whapena. O lona wingala, o le lava tātou te fua I le mea tupu, I le taimi. Mai o te teritonu lava ia e whapena le so I fuanga o nisi foi taimi u whai atu tonu le vai aso mua. Ai whaatino atu e le ftau, ia to e soi. Pela le mele na tupu nei le sovereign le lentene. O ta tala fale I le amata I le valu tai au tau le lua le wo. Ai tane le tasi toi tu la le lockdown, le te talanga. So o le rol me la fai la ngafa ma mai ia lenga kangaka. Ia ma le mele le na. Wo e lo wa matuala ia ma se toi usta ia tu la fono. O le distance, ia o mask. O pei wa tu lai foi le wal tangata I le popole. A wa mona popole tala I tu tupi. O mona popole I le kiu le supermarket. O mona popole I le kiu me fatau me ai. O mona popole I le kiu le pensioni. Ya e pe fa pena se la ngona o le sa fitu tu na iai. Le la wa yel swinga fo le na fa la tu na po. Le to luaso. Ala to luaso. O le so lua astofi astona. Ora le to pu foi le taimi mai le valu tai le lua le wo. Talofa. Ya fa marulu tule. Alula tule ile pa I o le tanto wa ila tau fo lo fa fo mai me se o pa anga le tanto Wa manatu ai le tatou whainga malo ma le mea lava le fa so. E tatou te sui lava I mea o tatou waia. Sa fa sal malanga me o tatou mai sa vai o le na fa tanga nei. Ya. Sa fa sal tu langa voi le o le malanga o tangata I fafo o le fa tanga nei. O tu langa voi o le tala ingo marketi ma me fa pena ya pela o ingo tangata la o fai fato anga I manufafanga ma me fa pena o le foi sa fa matala o manei o tu langa foi o nanga e le mfainto tala ina e le foi sa fa matantanga o manei e pe o tu langa la le na o lo fa solo ai le fuanga le fainga malo e pe la so se me lava asiata e le ia se me o no min fa fitau na vo te sila ia e fa penale o na o nesi taimi o matua I le popole le tunu I fuanga matala inga ma me e fai
ua alu le nei lua tausaga o avela pataʻiga le soifua malōlōina vaai le vā fufulu mamau aʻao ia vaai lau mask ia siata e lē auaʻia lau puā tamafaiga i le atunuu ia o le tatou atunuu fo e lē o se atunuu faigofia ao a le taimi na oso ai le popole ma le atu vale nei te ua le mo se mea ia e lē toe faatali e lē toe ia nisi me paua le mea o le kulekiu a fa koe faavāvā e lē usikaʻi ia tulaga uma na loo feagai ma le faiga tonu le taimi lenei ae pe ona ufai atu e ia ia le lape i le auaunaga ma e lē alo foʻi se ataleniu e iai foʻi taimi e lē atoatoa ai le servicing e pe ona ufai atu a siata ua lua tausaga o faaauga lua tausaga o faasaauga gase le tatou frontliners lua tausaga o faaauga gase le New York ma le komiti e lē laitiiti le galuega e o matou mo le mauina le fa o matou mai tonu matou vaai e lē faigofie fautuaga ma tuʻalalo e mai e fai e le kapeneta faaiʻuga ae pe ona ufai atu o lea lava tatou te taʻamilo i le tulaga sili ona talafeagai ma ave le faamuamua o le puipuiga o le mea tāua lava lenā ia uāuāgaʻi nei tapuni autu atu le tapuni lenā asiata te lē le afiaga o le tamaoaiga le faiga la le mālō o vaetotogi le mālō tagata faigaluega o le mālō a o tagata o na kampani tumaoti ma tagata faipisilisi tumaoti o lē amo o le taimi lenei mea lea au fai taxi e lē o gaioai au fai pasi e lē o gaioai ia tulaga foʻi le au faifaleaiga laiti falalolo laiti e lē o gaioai ia ma le tulaga la lenā o le aafiaga lenā o le aafiaga tele lenā le au faifaatoʻaga ma le au faifaiva o mea e faatautafāala e maisi le maketi o ia o le tapuni ia maisi ai foʻi le tulaga o tatou faiga tapuaʻiga ia sosā o lea foʻi tapuni e lē laitiiti la mea ia e tatou te toʻalia ai ae pe ona ufai atu e aogā uma mea nei e faatonutonu folau ai ma ia faamapuʻe ai ma tapuʻe le tulaga o tatou suiga i le tatou agaʻi atu la i le tatala ua le mena lea agaʻi tatou malo le taimi nei o le opening e o tatou maitau nei siata tena peina sau le mea pei se mea taufaafefi pei e sau le faamaʻi pei foʻi le se mea faamataua ia leu tavaai atu nei ia ua pasi le mea ia laga le alefa toa matou o i le afe tagata ia e pei sei faapine ma faafainomela au te iloa e oo lo le taimi ua tatou masani e ia o ai lava e afia ia koso i lalo le paipa ia watu ma lauti ma mo mea uma ia ma le launonu ia an faapena la ia ona lomi ia e faapena se lagona le taumafai le tulaga ina ia maua pea le tulaga saʻo ma le plan saʻo pe o le mele te tāua laufioga le foga o le polokalame malo faafetai ua manino ai o lugalu le faalautelega o le vaega lea ua e faamanino ai manisi a o vaega no tau faafesiligia a o lea ua manaia ua taeau faaiatoa ai lau forosaga malamalama ae na o se vailiu lea o te fia toe faafesiligia ai le tulaga o tai ai i le faamaʻi o lea mau te maitau atu i le numero i latou o loo i le falemaʻi ua e pie paule o le fai numero le la amata na tautilotilo i ai kauleago foʻi kama le ua aluiluga pe o matou niusila ua matu e o ia ua los lau county le tulaga o i latou aafia ai pei o le numero lea lē tautulituli mataʻi o i latou o loo faataotolia ona o le faamaʻi ia e maiso i latou le ICU o lē vaavaai atu ia o le asoananafi ena ua etuna o le toʻatolu o se numero matuā maua lalo lava a lea na iai le tamaʻi vaega lea na tau faaseana sau i Samoa na mai foʻi nisi o tusitusiga i newspaper isi toe ina foʻi lea na faamanava laga o kesege i fafo ia ae so fesili atu pe i lau fioga le taʻitaʻifono o le ale tulaga e i foʻi se na maua i le tou ofisa o vaega lea ae po le asa ona faamalamalamaga i tua atu po o le mea gaso akoa iasi koiʻiga ua le mafai ua le maua se vaega e mapu i ai o le ase tulaga i le tulaga lea o le auaunaga soifua maloloina i lea vaega faamolemole lau fioga ia o te iloa o se tasi lenā o suiga o le auagaʻi le kapeneta e faise tulaga sagatonu le mea la lenei
Wai pe ua ofa tasi le tapuni ina o le wha mai, tapuni ina o le tunu, ma tapuni a toi mwhale ma. Ioi, o le tūlanga le nā lea e matua tau mwhai wha tūlanga. Ina ia ave ese mo isolation unit. Aone i tu o whale mai, o la una le tu o lalo na ave whale mai. Ave se si me whai se isolation campus foi lea. E tu ma i tatanga sengase. Ai awal tu ave whale mai wal mela le tu o tapuni e i o whale mai. Ioi, o le mea tonu na te tau na whai. Mai peon o whai atu Asiata, ia le ia se ua unanga au noa mani whaafitau. E wha marulu al mta upu lea, o fo ia langona lu wha noa i se tangata na na whai al wha iunga lea. I le ta maa lea, o te matua i o langona lu wha noa. Sa le te tau na tupu tūlanga lea. Olo iai pe ia i la tau po whea lava po tu lau fo le ta ua le soa le i tu malo. Sa te tau lava, o na la tau whaia se mata upu, e fo i ai le nei mea o se whai o se tūlanga whapea. Ioi, ai pe ono whai atu. O ina leo te loa lea la ina whai tūlanga lea. Ono wa tapu whale mai. Lono wingo tangata langa se ngase potasi. A whapea la euru whale se tangata ua mau al COVID ia ua lele leilo na malosi. O le pui puinga, o le pui pui o tangata ia e afia i le COVID. Ma le ia afia, e ono afia. Ma al tūlanga sa o lava sa le te tau. Le te tau na tupu tūlanga le ta malea. Sa te tau na vai le lei se vaenga le lei. Pe wha tūlanga fo ini whale ia i whafo atu. Pe awha pe o tūlanga le suru whai mai e wa afia i le whama. E iai lava na iain tūlanga e hendo le le ia i se tūlanga whaingo fie ma se tūlanga tala whia ngai. Peita. Ia, o te le loa po le ale winga o le mea na whai ele mea o le whai ato e pu e le ata to e tu i runga po le ale winga na le na whai. A le mea sa te tau na whai. O le a mai le lei o le tamā lea i se no foanga saonga le mu. Ai treat le lei ailo na ngase. Ai pe ono whai atu Asiata e le alo foi. O le lava e tau mo whai fo ia le tele o whaafitau. O lo whea ngai ma le soi fua malolo ina. E le whapea e bea le mea tasi e tau lea ngai nai le awa unanga o le whai. Ao ma le po. Peitai. E iai tangata whaata mala lava ia fo i o lau whai ngalu. O la taulana. Le la tupu i nele mta upu nei. Wai pe ia tau ele le lei ele matango fie. Mai ele lei le va ai fal soi fo malolo ina. E tau mawhai fo ia po se awala wha pena. Ai o mea. O mea lava ia te tau na tā pena le le iai. Lea fale mai. Ma lea fale mai so se awala e. Tau nu atu ai se tangata e sulu atu. Ngate mana o miel so son. Ai pe ono whai atu i se tūlanga lava ia. Ele te tau fo ina. Ia se tūlanga o le nā tio me nei langa te tau na whai loa ma o ingaia o le whasolonga mo le alualu luma mo le lumana. Ina i aone i tūla i mai se mea e le te tau wai o na whisilingia le whatinonga o ngā luenga le sui fō maloloin. Ai mai se lawa whale mai o le mea pito i siri le nā. I le mai tau. Ia o lewa na tātou whai e pere me lea a ngase tangata le COVID wa ave le unit, isolation unit, le tal whale mai. Ai lau tira malau vai, o la tapuni e toi ma le whale whai nifo, tapuni e toi ma le whale whai mat, ma le whale whai mata, tapuni e toi ma o nanga le alpation, wa te lea i fua ma le afianga, o le soi fua ma loloini. Ia talu la tu langa ia, ai o ten manatu e a ngā mo le a ngā i luma mo le lumana, ina ia oni te tupu. Ai o se tūlanga fo ina iai le au nanga le soi fo malolo ina i potasi ia marului le ainga ai o te whaia pepo o ai na tau iai le whamoe moe. Ia ai le lei pele a mai po se la tofina ngalo le tūlanga o whaatino i whapea. Ma e se teimi e tau pena fisiringia le tūlanga le sa whaatali. I se le poti aisea na alaina na treat le tamale i whafuatu o le o le tūlanga sa te tau ona iai a leo te tau mate atu Asiata. E pe o le tūlanga le na. Wa lena ta ua ia o ta maua a fier COVID. Ia masalo le pui puinga. Also i fua malolo ina le whale mai. Na ia wana ia a fie o lo te tonu. E pe ono whai atu e te tau pena ta pena se vainga. Nanga ile te tau ta punir whale mai moe mana. Mia so son. Malo wha amtai.
Ele vaenga lava lea wa sau no whaftai te le lau whionga I le te whono tūlanga fo I o le sau noanga manta ngofie. Ia whala I a wina fo I oi. Mai se fo I o le tūlanga wa iai le mata upua tūla I mai. Ai o lau whawhisili le isi vaenga o le fo I mai tau wina le te leo fisosoninga tau se leni. O le na au antu mai lantou fo I o tōna si lantou o lo tōna I tatu e le ngantou whainga malo. Ia awala wa fo I taimo le tā penanga a iai sa moe le taimo le COVID-19. Pamantai le ono au ngā ina nei nisio nei fisoso ni ngala u whionga le tai fono ini nei whale I fo I mai se fisoso ani ai no whonga whape nei mole isolation sa sio tanto utunu o tanto iai le whale mai amon mole. Siata o la iai tupe. Ele whape si se le upulna. Ole plan, pel me vole de sao no me ala mtanga. Ole wala fatulanga I pulenga le mele tupu. Tanga le tau mfaina na o ia le me tau na fai. Sira fia le ia le pulenga le sui malo loina la tonga le venga tau na fai. Ai pe ia bela vanisi ia il fata mala I tulanga ba ai fata ba ai melite. Ia le la tatou te moli mawina ia me tele. Ola ia tupe. Ole la fa solo le fa pe ole ia ni tupe ole fa solo. Le fai foto atau no mai 2 miliona Australia. E pe o tūlanga le nā. Ai manatu lava I le wha moe. Ia olo o iai pe le tari tonunga o mea tutupu. O e tato whasolonga mori rumana. Ia ai sa o lau saunanga. Olo iai tupe. Al tūlanga o le whasolonga. It's all about planning. Ia ma le tūlanga le o le whatinonga o le plan na whai. Malo whaavitai lau whionga. Leisi vaenga o tai aila vele mata upo le whaamai so tanto utuno. Pamanta e ono o tantou bave o le tūlanga fo le mawhai au na tau whaama yo mai. O fele pitonu upo, o fele fioang, o fele tu malo o lo o tau iei le COVID. I ni tu whaafai ngofia fo le whaataita I ngā tuala o whaafisili wa uloa ngai o maa kousak paikia. E toa e tangata I wafia. Ia ngai loa iale sina fo inu uma sina I tu malo. O nga wha e te tele feo wai. Whamantau no taipai o mantou I New Zealand. E mawhai ona whailoa mai. E le whailoa asu wafam ai whailoa mai. O mangele to fia a iele close contact ma vanga whapena. E whamantau tau ono o tātou po o tūla lata I tātou fuafuanga lea tu ai ngā porokalamela o whionga te teifona. O te loela o te mamau e tātou taunu ina. O ngā luenga na lewa lafo nei I sui o le nuu msui tina. Papena fōre al whai pule. O lau mena lau whai. Na momua ua apa e lau maiti umolo tu malo mai le 5,000 na su 7,000. Whai tui. Na lau I lalo se mea po le valsful leiva super seni. Ia, ono ua apa lola ia I lato ele I whai ama se tui. Ma lato ua umar tui tasi tui lua ele I whai al tui tolu. Ona e maua lole o wha atonu leta sa no mai e. Io e mai le ma whaina tātou tu au no ina. E ta tau lawan wha atino le tau o le mele o le loa. E li sila fia. O ai, fia tangata o maua I, fia tangata I maua I. Ia e pe tūlanga nā le wha solo to il tātou rapid test le aru teimine. Le rapid test la le. Ia o leo tupu pe le mele o le awhe rua se lau le ua iai. Yo e pe fa pena se patulanga nei la u ba ba I mal tel tonunga e taua. Taua le loa fa pe le wa tatera no le tatonu I sat pai te ia e tauna I lo. Ia na fu fo la ia ia la to ngase mai o le a ngase. Ia mtulanga tau en fa sa wa pe tulanga o puipuinga. Malo whaaftai te le I lau whionga, ia o te ilo fo iwa manino a yurungalu nisi a o vaenga. Ai whaaftai lau forasanga mātanga o fie. O le siri muli le tūlanga o tanto iei le whaamai. O le na tā ua I lau zau noanga se vaenga ua matua a fia lava. Ia pisi nisi tū maoti, pisi nisi teito tasi, o nei tangata na ola I kauia, whaakaunga ioi popo o tau o mea manta I tawhatafa ala, ua matua poloka whaasolo atoa. O le hase whaato whala I ngā alau whionga le teiteifono ma le whainga malo e ono vave se tae hao e tala mai ai loa ma tala fe malanga inga ele ngata o le malanga siasi. E ia mawhai ona toi whaafo I fe whaataua inga ma tū risi ma vaenga whapena. Ia ilona tūlanga I taipei o fiti malalotonga. Le ua sau le whaailoa fiti. Fiti is on sale.
o tatala whaasolo atua. Ai kasi le o atu motu mua mua o Pasifika na matua pangatia. La se fina ngalo lau fionga i le vaenga wha monmole. Ia, o te tau fi lava si teimi o na saunole o le taitai o le malo o le tūlanga tonua le te sauno iei siata. Mai leo ese le mele te sauno iei man fufuanga le anga iei anga ia tul tato tuto tasi. Ia, o tel tonu lava e whaia tūlanga umai e le ia o le tato waso whamanatu. Ai peo no whaia tu. E tato te muri muri ta ia tunu o mai ana la vevea. Eoi, lau o uma o tau. Ia lewa e sauno mai Auckland Airport is back to normal. Ia, manatu wewa penai Australia. Ia, o la o sau fiti ia, sit, ia Fiji is for sale. Walu le mea. O le tuen whataua ni mask, whataua ni social distance, o tatala. Ia, i lo lava lea tali tonunga Asiata. E pei e lau la mua lava ia tātou le puipuinga le teimi nei. Ono le whata tātou experiencinga. Le whata tātou o i se afe, mon tupu tangata wala vea. Maina nā afe mon tupu. Ia, e pei se mea fo lea na tātou wanga e whaapine ma whaamau. Aelo i ese tūlanga i siri atu ai le tūlanga o isi a fianga per tanki fever. I pola, malaria, pe tūlanga nai siri atu whaamai nai nai lor mele sa tātou pole tere. Ia pe al me volele. Ia, waoe, bevela, ia, sau si whalau ki oi. Ia, matūlanga umalava na, lau nonu. Leela umalana i mai nei, te lole me leo matau. Tia ia mātou, te mi nea siata. O le alu o le ingi wai ki polo. Mixi le fiu, mixi le hani, whai le vai sa salapa, whai le vai esi. O matua o mai umai lunga tama sa sao nae, e matua tele le mau mixi, whatua au tofo voi au ni tūlanga o mixi ese. Ioi, e te whaongaina ni suka, ai sa o le hani. Ioi, o matua i saule malana vai saule, wala wata to au taula sea. Taula sea Samoa, ele o fofa taula itu Samoa. E matua i te lea le to mai le el tato atunu le palungo vai. O aina i loa, nanga lena vidi mai nei le si foi tamali i nai. Awali tia i nai. Ya tuala masala, mai launi. Au tua ia te olnu mela tangata paru vai le Samoa, leva nei. Mai o te teriton, na te mawhai o na ia whaia se vai sa, se vai, e leo se vai Samoa, o vai taula sea, vai fo Samoa, vai, nga tau rol fo Samoa, tatu tera no te mun. A le vai sa o natural herbs Samoa masan, ma ia, se i wha amatala mai le vai, olo, sau le fiu, sau le mele le angi, ia, sau malti polo, sau maisi vai sa salapa, o le vai yesi, eu fatu, ia, o nā mea wo leva na tātou whiola ele mene, sau le vai nonu, ma le mau mea wo leva na tātou soifu ai, ma whai ale medical, fo le natural medication, mō tātou. Ia pēr tūlanga le nā, o lo iai pēr le whamoemoenga atoa, iai ale puipuinga mō tātou, i tūlanga lau tele. Ano whaftai, lai o le to te le ilan tau le ko meni mai lau fionga le tai whono na wa e sau noi tūlanga vai. Ea o mana tu ai fo ia le mai fo i lea wa fiu wa uma vai e palu atu iai. Avantura masilo o matua fo i lea e ula kipi a e le oa o loa silo o matua e fulu fo le vane. Na ona whai atua o le mai wa mama mai e le lo matua. Ke iro i runga mai le bo manos. Te sira fia siata. Awane ngalo ia te oi. O mama nan tatu feola mai. Mo ia la tala o awia. Langa awia na tau faule mai male ngalo le ola. Na matua so o tau la sea i sa mo moli ia. Upu sa o. Ioi. Nei a meo la kake makua kuri whaka. Miro kai kare o waru mare pau vi. Ia ngawa kofo pau vi. Oi ka fiola. Kere lo pe se ko pulang kala vo wi em fainga la ko ingure vai pala langa ia ole mo nga lo ia ole makalafi ia
O au matato vai na tato soifua mai. Ia, ma vese vasi zirei. Ia, pe o taimili nei wa maua tua na tu langa tato taula sia Samoa. A pe whapena se langona. O te talitonu lava o lei nei tala whiunga foi mal tatara noa. O le na whai leisia so isu engal tato straws le wa. O vitamini umana o susu enga. E whai e maua mai I minerale o lo i tonu o lau o lau. Ia mai leimi se me whawhesiri el nā mea. E pēr tūlanga na o lo iai pēr whalangalonga manga I maua atu. Se fofo o le tau sa iri temini. Ai maua atu tato o tunu. Lena. Malo whaavitai le whinangalo manino. Whinangalo malamala molo whionga I le I fono. Ia. Ke ro o manino vaenga I o pui ngore wha ma I matūlanga wha pena. Se ta se e tuai le tala le manu mai le tau tātou batunu. Ana le la. Ole maua mai whapefu ko ka waso fo ilo sa whainga panka. Ia whaaleanga I le potu fo I o loo ka loka I lantou le sela. Ia ai wawatu wa le taula wa le lantou solaanga. Ia o loo manu pui whafoi tūlanga lautele mai pui ngole. Ole whare pui po le to ese I tanu malala. Ole whawhisi le fia tu inantu I lau whiongale. Luas fulu ono miliona le tanto whatpuipui lea pe a fua toi fo ini tupe na whaalu wai ma poloketi e whainga malo wa tuana iatu. Aole ae ma whai ali inga kiki na loi pankari I tūlanga. O yei se tau lape I rona whausia ina ma tūlanga whapena. Aole ae la sofi na ngalo I lea ma inga lau whionga le te fono. Ia, ma nei a pe a dua tara noa ma minsta o leo whatpuipui. Awa ule no whenga luanga atu I tato ofisa wale ale fast le I tōnei matu. Ana nei po la lata le suru. Ai fe ei atu lo mta wale leo. O ana I wha. Tasi ala o mate o tanu malala. Ele I ase meo le afe ei ta wale mau whapea. E ala nao o tai tanu malala. Ia ubili atu la le whionga I le minsta. Ia e ono whamaunia mai lo, e tau mai o tā. Ia ua matala I tua lesi potu. Ia le potu la. E se lautanga te le potu e tasi. Ia o tūlanga umana ma whawhitauri umana o lo whengai fo. Ima tua tātou taunu mai, umana whare pui. O le whare pui. Ia e te tau ona iei umatūlanga mo le saunga le mu. Tau pena wa ini vai ngā uni tu a te lea ni si tonu. O tēnā mela le tupu. Ia, o te lelo fo I la mafu anga se teimi. Ia nā mai le pe whawhena matala le whaito. Ma o le matala whaatasi. O matala whaatere le whaito. Le fo I nā alua I fo I sola anga mō mua. Ia e pe o le teimi nei e le o manofo le lei fo I le. Ma malu fo le tunu o tā fia I tā. Ia ono le popole fo la tōwi e le whaamai. Ia msalo I le mafu ai o na fatula il tulanga leo mai fafo pat o tele I maua tele se am talanga ato Asiata nei te ua vaveatu la tala o tele lope na o maiana I ta mai fafo e fala la o le la vano fono fu tono fala ia wana tulanga se sola anga mon ia e pe al memo mo e maia mai lo fafo ia e pe o lena e tawana to I la wai ia tawana to la liu le tulanga le ni fale I me fale leia e sa o le mea lava nai no mai tauina o le te leo le tupenalu. Ma ia te au I o toina fale pui e tauna I fale pui lea e omi atu I tono le poto vo e lea le mea matala le loka. Ia e pe o le mea volinte atu tera no mua. Ia na ana aluatu al tama pangota e uri spuni matala le loka. Ia tu ngā mea ngā menga le tupu. Taila u whionga, ua u whawhisiringia, man tua tasi lea vaenga I tausanga fo ua mawai. Sa u iei au nanga lea wha correctional facility I nei a mantou New Zealand. Lesi mantou tamana na ua tau tama e nai Samoa, le whionga fo I le whaipule satu paitea, le whionga e lau tafi. Ia, a lea la e moni e lau sau noanga wa sa u whaingaruenga I le Mount Eden Correction Facilities. E ia le mea tau le master control, to enga whare la na fo inga le high tech e te tau ona iei. E control uma tua I lava ina le te talanga e override fo ina le loka ma te tala. Pe kango a le leo e te tala se vaenga ai leo authorizing is a reason le lei te tau. E le mawhai au na matala na whai te to ai loka atu lava. Ia ai ofo ai foi. O le na whai loa mai tustusinga newspaper tātou Samoa nei le fiafi.
ina ua fesiringia le ua liia ai whamai le tadi o fia o ya siola ko ai ngo fia o ko ya inga fa mai o tele ro la plan so fina ngano wa le tala na la ua liia na fai whamai fesili to mai wa mako fia o ya sima ko ai inga fa mai o le me o ngano le ua liia la kalo kala ko ya fa pena lava per no fai atu asiata lanu ese ia mau ese foi fina ngalo o isi foi ya taimi wa ngalo ye o tafia o la loka maula to le feino mai va ia pe tu langa na ia la ngona fa pena ia male ngona fo ia wa le fengo fie fo po ai la tu di fa salang ele fengo fie ia la to le mele popole e mai se la tanga fo e ma fa o la tafia ia o la ia inga fa to luom fa na o fa muni mai to fu mata to malangona fa pena al me sirim fa ftai ele se tulanga tu nga tele le mta upun tu punei alo fa ftai ia mana tu no le taimi ai tawonunga tu ia e fa fisili o mai la ufionga le nei taimi male matanga luenga ia mai sosio tato wa inga malo marka peneta ele uto na male laina le tu wa yo le malo e uyo tulanga fa fu se ia ia a wa ya au yova ia le fionga fo yo le sa to olima ia i tulanga o le lua matanga luenga la se langona le ni taimi mai se fo tulanga bala au le tua ile fionga ia vaele la fionga ile minister siata le malanga le maliu maleoti le malanga ele to sau o ina le tau fotua i se manatu ma se langona o lo folo mari pe le tau lu manga le fate ia foio no le alfa fo se o le uso ele ngata i se tangata na mafuta ia o se tangata fo i pela i titi al taimi na mafuta i we longa luna taimi i le fati nongo na tute o inale ese le tabla i o lau ba ai ata nei o lena o fili va ele mate faingaluenga ele fengo fie la ngol tangata na ave uma iaila ta mai tau asiata yelo na taiao yelo na taiao e tu la yel tu langa le o te tu la iai e ve foi ma minista ia porta yuru fo yo le fa solo ngalava o puipuinga ma fa solo ngole ma va ia male malu puipuia pe male palenga o le vang fa fight ia se tangata foi na tailo te lelo na lumanai tau aloa le fai o malo ia ma se tangata firia fo i la uba ai le taimina o wasa ai sa ili ni sui mo le vang fa fight ele ia se tu langa na fa tai lona fina ngalo ina ua ma felo ai matala noa ia mo va ai fo i winga wai e mo ia sa felo ia so ia ele ila lata tele ele i va vala lata tele ia ai ole tausanga atoa male nai masina o ina la na mato mafuta fatasi ai militino mo fainga luenga ia mato fa solo e ave le tu langa ole nga luenga fa solo e sa ili malo mo le fast o ina la no titiro le mai la matanga ina ua mata ona fa solo le sabalinga le fast no titiro mo va ia tangata o ia ile le tamali anga ia martangata fo e iai le mealofa le atua la iai i le tūlanga o lona whaungaina. O le tōtele la o le vanga whauwhai Asiata. E maua uma le melea, pero mele iai le fionga i le i pule a vaele. Ai ona o le tangata iai lona tūlanga fo i le taimua. E iai le tangata e tatau ana iai ase tangata e whaasala ese i le metau taimua. Ia o vaele la, alo iai to tono le vanga whauwhai le la loi fo le luas fun mon tupu tangata il ta le nire. Ioi, le o iai, o iai le mele na e tau la mua. O le tangata fo i le o le te ta mua le taimini. A te tapa mai e tau le iai. O le tūlanga le na e se le whaangalunga tā le taimini nei, o le tāta vole sa whai ma to'o. E te apa mai taimia mana o mia so soani ala iai. Ma le whaatinonga fo i ona tiute le tauru manga o le mauam tanga luenga. E la wale upu.
le isa ser fidifinga ma te whainga luenga. O le tangata fo i saula na fautuanga malana tu alalo tau de leia. Le tūlanga ina maua le tala. Ia e le whainga o fia siata. Ai mai se tangata na lua tala no le pō. O ta mea i e whaitai au. Au malau fono lea na o se fule lesi fono lea o tele o avano. Ona e saudo le whaitatu tala to tolu ma le fionga ia fui mono tito. Mai awa tito. On tanga luenga le na. Mai o se tangata e se le ola songa. Na te mana o na te a o ina mea fok. I le tūlanga o lona tofinga wha minister lango. No ua vea i uta i le mea o lo iei uma fatula au uma. Alem tanga luenga ma iei uma fautuanga ma mea tau fatoanga ese i tai a tele manu. O inasa o tu ua le ofisa le na o ina le fatu ato ina o atu e lau fai fatoanga. Piki mai so se fatula au uma o mea uta. Fuala au eina fuala au tau mwhamata mea to niu fai popo koko ufi so se mea. Lauta. Ma inana le sa whailon ofisa. Tu elanta vale i ma mea whapena. Sa au tu ua fo ilava noa e alue. Penga luenga whaatasi ma le tato este tausi fo ile tau mawhai mai. Ile la titi fo nganga luenga na ave ai. Ia se e mai loa le taimina piti ai el vanga whai a vea ma te fono komiti o tupe. Ia inala. Ia na matua i matala i lole si wha alau fato a sira fo i whainga malo ma le pale mene ma le malo i le tu a inga mea lo fale atua re tamane. E ore i sunga atu le epa te tai o le tua ngaina matuana whaia upu whaftai i le lato te fono. Ma vol komiti le te fono va ele asui te fono le fionga i atu le epa. Niko li heng, tapo i se polona, ea e mese le ala le pule. Ea malato umane, wale wana i pare, mena tangata accountants, economist. Ea, a e sauri nei tangata, o lo iailo na to mai le lautele, general knowledge. Malona tu langa i mea wa levana ia o ina mai mea se umu. Ia malana to whana, to mai i le universite o le amusa, le fionga le papa, ia le ota. Ia, o le universite na le no loa na wha au mai ai le uso. Ma o ina le o te loa le iela na to whare. Mai le e whatu la upu langa e siata. E se umawhale a ungan kakoa o mai. Ielava. Ioe, au la upu ma lau mau. O le mea lofa le tua sa ia ele. O lau le mau. I lau tilo ma lau wa ai ni tele o temi ma te whasoa. I lau malama uma whaafonga whetalai se fulu tausanga na o whaia il tūlanga o le whautua. I e wa ai, tango i lau tusitu la whona tū maulea. Whai tau tu la fono tu maule vaenga lea o komiti whapale mene langa lea wa e te fono i le komiti whapale mene nu mela tasi ale Maota. Ia e malama le lei au matafa ioi ma me o i ele pule whate te fono ma au lape te whai ai au whai unga ina ia ilo tūlanga lavo komiti whapale mene e mai sial komiti o tupe. Ia, na matua i whai mavi inga o le tua chata, ai mavi ingo le tua le ngangana mai o le fionga i sunga atu le epo. Eo vo ilava i le fionga tamai taipale mia na wha leo ina sao noanga fionga le tamai taipale mia fia me, I am so proud of him. Yeah. O se sao noanga. O se sao noanga tu matila le sao noanga. Langa fo i e leo se tangata na whai pule mō mua. Siata. La ua mau o se tangata e sau whai. O se tangata ua leva i te tono le Maota. O a fo i au whai longa mau mea umamalo wala o ina. E se a mea na e se lo poto e awa o tono le parliament. Ioe. O tūlanga na e masani na iei. Pea na iei voile si au whai kikeli ma le au whai tuspasi voi.
Ia watu mame na tau le ai ul fal Samoa fo le sai kua. A sa vai lo tono le mota ia na elola ia. Wa e tau nu le tau nu unga ngata ai le poto malea o ina fa Samoa. Ia le lana ma wele uso uyo lea. Ia ua langona lava le mafanafana ono le pa i ol fa mafanafranga o le me siri lava o le fartua. Ma le nofo alo le ngai mo i fo i o tātou. Tātou na fa mo motali. Ai o le uso. Ma siona faletua ma sian fana. O tangata nei ma mafa i ti ngā. Ma fai ngata ma pele ma mamae o le maftanga wad. I le ngata i leo le ainga. I le ngata i leo le tu malo o lana i kalesia. O mea nā sa mo moli e lava le langona siata ina ia pai le wha mafanfananga a le atua i tūlanga ia. Ia nisi mea uma ma le tūlanga wo iai ia tanofo fo i lava ta mawhau loto ia polale si fe au le sau mele utu. Palo fo i siata e tupu mai lol mta upu ia o nofo mali e lava ma musu aelo u loto i le atua ia ta ma faali mai mele o maela le taimina nei o le fa solo ma fo fonga ele ia o le tau unga e tau nei loa ato ai e pe o seata fo ile e ele fa upunga fo ile o a o lo soifua ma o lo ola pea ia a wone o to fa tu e tangata i o to fa tu mai pe atia ile tele o lu itau me o fe ngai mal fainga malo fil lava ele tu e po usi to tu lai se sto so o fau mal fau ma sa unia fo ele tu le fa ato ina per fainga malanga me umma ia pe fa pena e ono tato manatu fa tangata ile maftanga sarile ile faina ngalo chata ile lope o afela ngalo ya uni tangata ia mai sia ia ono maso tu lo voyo se tangata ila ulava upumoni asiata ele fai mo au tofi o foi tu malo a mo lo wava no ai fai ela fa soa mo e fa to au mai tu tono le pare mene e va tu sa tu lalo sa fa soa ile me o ilo ma foi me le tu e tau eta ia ilo wo langa fa portiki it's a must to me o to share tau no fa soa io e feta lai ia male me fo ile e tele tanu taleni e te tufa ma e tupu e nisi taleni se tele loto ma fatu manganga o tangata e mai sa fai pule ia e pe ia aso ia a e sauru te alo te fai pule ia oi ia nobody teach you ona e no fo tangata ia msiana fa ponga e umae fo ia tangata e lona tu malo malana fa ponga ele fetala ia au la mau titilo la to uma nei wo mai le pale mene ile time nei ya fia ma vai tangata na pito silio na e wa ye fa failele wa vo te lo ele etele no fo i pe lunga i ele time sa wal tangata sui tu langa oi apena fo ile tu malo al mela bala no wa ila na fo mate so tu e mate so tu nga ngai fo mama tasi ro to i lo fatu atoa o tele mana oe e tu i lalo le tu malo le tu tane ma ia tu lai ia matua tu lai mai nganga fa mo tasi ro to ia ma mato fa le nganga i fo ma nganga pa si le fi foi ma fi no ma vole sa fa ma sui fo feta lai telu o fatu na mai awone ngalo ia te oe chata ese foi lo wa na tama ali leva e na te loa le leilo fatu le lei amatanga pipi fusi va ai e fa penalo langona i le mato falenga nga e mananga ngaifo ai pe tu langa na i lo lava tel tonunga siata i le nau i tangata fa pea le alina mafona fa tu opu e ele taimi o teleto e tu la i el tofi wa tu la i wa tauna pasi polo ma ele one tangata le leifo ile tu malo e ei alo mafa na wala tunu e tu la mai le time ai o mai o lele leile mele na tape na nga mai la to tu e runga ma fausa si me lungat yo wala foi e o le tai malo na tautai o le lo foi malo na fota ai o le time nei o le ma wala malos
o ila le sa fa ma fa so ma uso ya vaele ya wala aulo ile tua ya ona fa pelo le ya o a meta to te manatu e fina ngalo le tua ule le tua lona taimi malana tangata na fa ai pe o mo onga na wa fc di mai nei po la so ngona Asiata matua I tu mo o fa no te Elena tia ona it's a big lost yang o tangata sata na unau ya lona tai ao ya uyo lea wo manatu ele siri fo ia me ile fu fuanga le tua mo ia paula valea ya o le misia mo siona faltua ya me se fo tu langa I siana fanau ya ma fanau la na fanau e me se it's a young man lima suru fitu tau sanga o lona soifua o stangata le tititel ya ma lo fanga solo tau manga o lo la fo passion faltua tau manga o le lona toe pau fa mavai ya o fa pena foi ona tangi mai ala ainga o na ngafa mo na paulo ya o lo la fo pe ya la to e pe ona fa mai le tau poloka e te mire nei o lo tau fai for form tau puma ai o te teletonu lava ya pa u se toa ya tu la ise si toa o le tu ainga kelepa le o le tate na una we tangata fa pe mai male loto atoa o lana fo inga ioi le vanga fa fai o le so mato poto mai tal office tan tona mato ona tala la volus e pese me fo le o faina ave se wa le sao se mato ta penanga e ave le tupe alfa sosoani el parti e ese alfa sosoani ave lunga le malo melana fe le malo o lona sa mal sosoani lona aso mal fua ma o leo fa fiao ale ai ngala vai al fatu tu ele to sa motas o le fo ta pena le sosoani ele ma fai lang o tangata na ato ai fai no mela o le luas furma leono na tu la I el fai ngamalo ele ma fai la ele ma fai na ngalo le o lana foi ya na ato ai foi e manu malo ile e saole o fast ma ele ma fai na ngalo le mena na o ina le e fe lo pa na fa pese fai no mela foi le e pal manu malo o lailu ma pe mele wel termine e tolus fu le lusefu lusutas ya al mele termine o so le lusu no rusu lima wa sira e sete tu tusa mai lava ya tau mua ma me fa pena ai pe le langona na ya talo lava ya fongia le tu e tafi mal fenga malanga le uso ama fana fo ya inga paolo mangafa meseri tu malo ya ai mai se lava fa ma fana emotion faltua ama fana fo fenga malo o ia le sui alo ia stalangolango fa ma fana fo le panga fa fai mo na sui langolango le langi atoa ya ma le tau unga lava le fa mo Asiata ya na ese o tato was tofu wata u ma le so Asiata you have your day I have my day it's a matter of different times and different day but eta time anytime o ai la fina ngalo le tua ya tofu ta u ma le so pe o langona na maftia ma le langona nuti moya ma le panga tia e au le o talia le fina ngalo le tua alo fa talinga fi longo e o monga matu tele le moteli sala fai ia o longo fa tu le foi fa fonga mo wasi o tanto tu no e tu sai o vale alofa sa fi finga ia me se fo yo le sa unanga mata ngofi e tu sai o le fesilingia o longono le nei taimi ia ile tu uha yo le malo ia male tatiu male matangi tongaina ia awa fo ia e langi o Malaysia ili ya o le monte fio ai vele ya e fa tailo fionga le minister ya sala ina so fu so e pe upu fa faleta ali ena na fu yeti o le tautianga o mai moa le faletua masanga ma faleta a fa fo e te sangi lotu ya ma e tala fa mama e tu sa io pe le mama e ya o le maftanga ma le fionga le minister langolango
ia le anga o lo tau au sa e tu wai le to o mafalango lango ia ai sa a mai fo iona a au e le I whaatanga au maia e tu sa I o le whainga o le whainga malo ia la vantu la fionga I le tei fono wa pile uli wa usi fo I le au malo I le ta whaatara noanga ia I sau noanga whai ua tau alu ngai fo I le nei whaatara noanga le nei vanga le whiawhi malanganga whaanoano ia le whaafonga anga Samoa le nei tūla le whiawhi wa e saviri fo I le nei tūla wa ngase le la ia I tel tunungo lo tu Maupea le alofa malanga le leu le tua Samoa tātou whengai I pēr ma le nei vai tau ma le tātou nofo wala ai au whengai tusa tātou kala nei whaamai o le talo lava ia tātou maua pele ngangolo nsa I ma le whapalpale ma le loto tele tātou lava e o mawhanawhana pēr au le li mo tātou mātou foi tau whaatau moava ma le whato au whale atu I le luluti o le whaamai wautou foi mai ai ia tunu mamau ia Taupea ina apo le mai alalo ia mai ele tūlanga o le teletonu pea ia au mafola le atua e leo ina pea le tātou whainga malanga ai le whaititi ai le nganga o le whaaftai siata whaaftai tele sa mo I loutou au mafola o le tumutumu le na whainei e tumutumu lava o money transfer ma o le talire na o le alofa whaatino ma le alofa moni ma le alofa tau momoli le lofa apa ma le lofa tu noa pe o le lofa o tātou I whaola e le o mapu sau o whaamanianga o sosia o lea e manuia aisi o tātou atanu whaamuri ato ainga e na wa esiri fia asiata le ngata I mea ai o telefon o penisini alua sa le tātou tā lofa volta le ia wa esiri sila ia e matau tia e matua alu whaasolo atoa wale longa se meta a milo solo ai gas power io le lofa le na whaaftai tele Samoa fe lava le tafo le langi whaatino mai lau tautua mea umalo e lafo mai mo le atunu vi ia le li ilo na lofa malo na ngale rei ia tātou taupulea le aso atai au whaawauna fo ngā luenga matiu te mawhaiva talo pe le li e mawalo tō malos whaawawina I fo ilo tō wala wina ma tātou nofo wala walai nei taimi ai talo pe I tapu au ina pelo tātou wola manuia le la aloa Samoa I ona tulanga whalupe mai ona au se I ona li hupu fo ia wala tinu ia inga matama ma inga whalupolo tō whinga tai nane lau whainga luenga tutofi le tua so se whata whaitaulanga ia siata tātou whelo e pea mawalo malos sa I fo te loa na e whengai oe ma le tele o tiute ma whaiva whi au mga luenga ia maua pea lau tō wha putu ina pea fotu ngā afa o lo fuelafo wasa mo le vai fafo mo le vai fale maua lau tō wha loto mo lau tō wha sa ili walo whenga I ma le tunu ia mo ngā lofa na lo whātu tātou pulenga o tō umolo o tō whenga luenga ia e maise tapo I ngā sa monei ngalo mo mai fo ta fa sa lama tātou whelo e pesi taimi pa mo volo wa vanol va so fo ai mo le nei taimi fa so fo ia ma Emmanuel e fiafi to fa se fo ia whaasoi foina lau fionga I le tei fono to e whitapai fo I le tai va so fo mo le taimi alofa tele atu soi fo mai Emmanuel o whātu so fa se fo ia ta moi lau whaafonga anga o le na ua mai ali tātou whaatala noanga mua e lisi tātou whaatala noanga e so o mai ai mananto fo ia I le whaafonga usi ai mai se o le po falanga ai o le whaafonga sa moi le nevanga o le fiafi mana ia tātou whaatala noanga mana ia tātou winga lau tala ia le whape o ta whai atu amio mana e o I lau whaalongolongo io e lau whaalongolongo le well, I've learned something new. I've always learned something new. Ia I sau noanga ale nei fo tai le nei toa I longa. Ia me se fo io le tai fono. E le ngata fo io le vaonga ngana na te whaonga ina. Ia na sau noanga. Ia ai malu ale wha maloro niu I tūlanga fo. Ia o le tapuina. Ia o le tapo tupo. E ala fo ila lea I le vā wheloloa ia me se fo ia o le tūlanga tau o loa ia na saunoanga. Ia mai se o le whaamani noina o le tele o nisi o tātou mataupu. Whaua o le tātou programi o le Tautai iae. Ia pe whapea tātou te fōi mai. I nisi o tātou whaasaralaunga whaapisi nisi. Lea o le aso so o atu. Ia I le nei taimi. Ia
mai ona whaaulo le tātou program. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tā vale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tā vale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo sila fia, mua, Taupea lau tā vale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. Wa afia Samoa le Kovichis Fluiva. Download nei loa le Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Whaola le Bluetooth ma ia mauti noa le ola le app i taimi uma. Ele isa deitai whaonga ina i le taimi ola i le app. Pasia si i le Samoa Travel Tracer.ws mo ni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e fantasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. Ei mora wa tele o lua se fono mara minuto tau nei le jula. E ono i le tau tom le unanga lau BluTV le nei vango le fiafi e le fatoa mai ai o le tātou whaatalitaranonga ma le fionga le te fono le fionga fo le minister whaatoanga mwhenga whaiva sunga le Laaulialemalietoa. I le nei vango le fiafi o te fifie whailo atu o lea ua pale mai fo ilungo le tātou proklame o le tau te ia e misi o le BluTV. Ia le sase e lua o le fionga i le taulangi le fionga i le tole foa. Ia e ngata fo i se uso wha pele au le lei ia Mr. Big Cans i o e Victor hukuso i le nei fo i vango le fiafi. Ia se mantou wha atale tera noa. E tu sai fo i o le tau o le whainga o lou tui pui e mese. Ia o se wha moe o lo loma i le aso tona i nei. Wha atalo whatu i lo lua sase e lua i le nei vanga o le fiafi rungo le tātou proklame. Ia, i le nganga whaalo e. Wha atalo whawhelo i alo i atua i le lau. So ngā siata lo tu mai le foi le foi tu la fatalo fat so ye foi lo mai mo mai le tato por calame le tu la le fiafi o tata ya ma lo se fu ma lo fu la ye ma Ua whaiva ese lo pepe i la uwa wa iantu e pei fōringa mai e te rua mana na au fu e tutu santanto ua i o te unga i tua o leu te vai e tunga. Pengi e rengi sia po Samoa ka sera uka vai o pengi sia po ko e lau e tau sao la uwa wa iantu le foa. O le siapo mao i leo lo matua tangi lei asiat. Langa ya foi le ma ya foi le background mai tawatu i le siapo na pisa siapo hawe. Ya. O le siapo le no walua e momoli se o so Victor o i le taimi foi na fa no fonu ua i na i waikiki ia no saula ia pawale o la mena mawal maftanga o le to vai lo ai fa fta yo le o to va vai atu. O le nae e wha mai stete mai rungo le tātou whaataranonga ni vanga le viaf. Tai. Rato lau siapa tu sama pesina wa e me taimi mo remix. Alor so fo mau e ameli de yaso ai tātou tele talanoa inisio vainga tāua le tātou whasoa. Ya, o le nei fo yaso e tu sa met fa sili ya sa ta pe fo e mo mua fe au le ainga i fale. Ya. Ma fau le poani si vaenga tau na patinoina ia e ole una usaulola ia I me folo ele lawa ole ole usonei ia le ma fasala ma fai fatasi atua il tato fatata no anga le fiafi ele le me uma anga le foi le li Ia le anga le ole tua fi vo I solo le tino va ia tu lo fionga le tole fo me se fo ia le uso ia Victor ia ole nai ta oto ta famanino ta ta ole le lo lo so I fo ia ta tu tala noa o lea iai le wha moenga o le whealwhani Samoa. Po le tātou tuinga lea lo loma mo le aso toana I nei. I ina I le town centre a tātou I Mangeli. E le mau mro whali. Io e whasanga kua resi kuala. Au te reta ua tunga I lunga I langa ke fua kumu mai le ua I e makamaka mai lo whali. Ai, o le alo na whaanta ua lava I le nei taimi. Io e, tātou tala noa tu sa o le whaafafonga le madu fo le antunu. Ia wa a fuantu nei le au mainga le o sa waitu langa fo I e wa
wa tau mama nisi o vaenga sa noa tia ai lo tanto o tunu. O lea lava le fe au tāua e fia moli tole e fofa pe Victor. E wha tāua i lava le au ngani le mamalu le tunu o te tau peo no mai whai o lanto tui. Ia, whaktai Asiata mo le fisili pito i sili leo na tāua ma ngā. O lea ma tari pupu atu e whapea. O tūlanga lava ia i mene o tui o lo whatamilo o te mine pokala mer maru. Ia, o tui puipuia. A whala tele la po la tui puipui. E puipui mai aingan mamalu o le tunu so tangata lava. Mai le 5 tau sanga gairu. Mai le puaia i ia unga whamai ne o COVID. Mo le silpia foi la o le na pena amata mai lava o na whai vaenga ne o tuinga mai le whai unga le lua afe lua se fulu saua i lava le il tau sanga le na te atu nei lua afe lua tasi. Leo lo whaawau tani ne. O le whainu mela leo lo iai o lo atangi ai. O la iai pele mamalo la tulu. Ia ai mese lava fo i pe sila ale ma lo pe o tangata maoli i tangata Pasifika. O lo whapea lo mawalano le lato whainu mela. Ele nei la tani o tato o mai e le masina o mati. Ia o lo iai tato na fone whapea ai o la uma tui. Tuina lo ai lo fata ua pele vaenga le o fai le pusta por tu lo todo e ta ua ia ta tonu a ia to pasi pa pe foia le usone ana le fai ma pusta masalo ai o le na maua ma ua langa o tatou Asiata tatou lo toi le meo lo fa pero na i nei e kilani sa le meo lo matua ile epicenter ole virus o covid pe o tu banga mai e iai foi le tanto nunga fa longo atu Asiata i po kalame foi ia malo asi sile benusi le awa matan tala i tu no tanga ia sa peisa sai tia foi ia la tu ato pe la le vaenga le eli miki ia pe fa ai tira fa ingo tangata i to tomo salvinga rot ia le tala nei loa o le musela ele ngata foi le ia pero vaenga foi le la isolation nessa ia ka fa pe malanga mai fa ia le wa este le vaenga le mai kiu le o le toi ai e maria foi fa longo atu foi tala mai o sa mo tato se tato atu pe foi on sa no si o fio mai minspa ia le wa ia swinga ia wa ia tonu on le e pe le fa pe le la ia ta mi fitu aso e o le fai isolation sa mo ia mo no winga la e o lo nga kasi ale fitia mele fu mele Asiata i swinga ia o tan fai tala ia no tanga ne o covid ai o le talia ia i le tulanga fole o le totala ia le fai o tui tatou ia o ma le uso ia vita o leva da foi le pe o te reta pa penal Asiata o leva da eita tu no fio sa mo se ia si matua masi ai ia e fala mo ana i le tulanga le a fa pe foi le posta ma lo le lei atoa foi le tape penanga putuina mai fama tato no atala me sa mo tato e mo no vale e o se tau fa data tu le o le tuinga i le foi ale fer fam sa mo ma fa lo tai ya salo Asiata ile sili ya alta wala voltuinga ya e molo e foi puipuinga la tala nei ya le tele o sa ma tapu ya le tunu ya ala fa mo lava lo sa ngale mo ya te ai fia sa ngale mo ma so i fo ya ole tal fa yo tu e wala tatu filo fata sinei mo na to ramba ya e leila wala tatu filo atu ya ua o puipuia oi pe o matou mau puipui oi fai lo tui ia le ma pe ma foanga na ma saber bani ia ole tawa na ule tunu fai lo tui puipui oi alo faftai te le fa mani nonga mai solo lua sau nonga mala le vaenga le o le wa tata mai ile tau o tata fa so ile tulanga le tasi le vaenga tau mo le fa fonga mau fo ia ilanto ia me se fo inisi e le o
ia i lava le tūlanga talitonu e ono saunga le muli tui. E peina ta fai atu. Ia ta tia ia le tūlanga i le tū ia whaale nganga la uta otoa i te tangata malana whiriwhiringa. Ai o le vaenga le ua tiro tilo tu iai. E pei ua te le fo i le sao. Matua te le a le sao o i la tau ia ua fai tui. I fai numera ia santa ua le fionga le tole e fua. Awa lea la ua makankanga mai ia vanoa ia lea ua toe fo ia ia mawhai o na fai ia lotu. Awa o le upumoni. E le i kakala mai ia vanoa nei ma toe sui mai. Ona o tangata o roo whapalapala pea i leo e whainia la tautui. O loo o te tala mai, ona ua alu i lunga le whai numero i lan tau ua mawhai. Ona o atu e whai o la tautui pui pui. Pa mauti no ai, o le a iai se wha ma a venga i le taimi. E te ono a fia i le a fia ngor COVID, po le siama. E tau saor wha matalanga lea lau whionga te le fōa ma Victor i le nevanga le fiafi. Ia, sa lele lava le tūlaka e le nau tau ta inga fo i maltal tonunga. Li whape ua tala ia awanoa ia ona whape ua awanoa le malo na taita inga protesters, le protest le sa whaila lo e tolu vai asu. Le ai taltonua uia, le ai ona ua taltonunga fo ia mātou whala putonga, ona ua whasol solo ina so tele i lātou ua whaia lātou tui pui pui. Lātou tui pui pui a mai lātou mai le vaenga le. Wa nisi fo i lātou ia sa i lalo le sa involve i protest ia sa whaila lo. Ia nisi fo i na whapea ona toianga i whalmai ona ua maua wa fia i ia ungo le o COVID. A peo tūlanga na sa lele tūlanga na ue whanau e. Kaftan? Siata wa i tūlanga rea whapea i aini mana o mia ni mori mau o lea o ngāre tui. Ia te mori mau atau ia tia. Wa sa maua. Ia e rei lama ni e rei tinga aina e ise rei ia unga pe ona iei toa tele o lea tau le. Ina ua uma whaile pusta. Sa lo lea o ngā whaina le pusta. Ia e whain pui pui ei oi. Paro whaavitai ia u te iloana ua te le tauso i oi o le nei fo ia so mua le tātou a ololo mai. Ia, a mai le whasidomanga o lea so tonai. O lea le amatanga o fea anga antuai o fea tonu wa o le town center whaisi te le ma whai ona wha mailo le seunga whamorebole lua sase e lua i le porokalame o le tuinga i le tonai. Ole tātou whamoe moe o le a whaia lea i le tauranga whaatau i maangele. Le i tūrero iai le vaitaele, le swimming pool side, le pool side. Tātou tā vale uma e anga mai le tūre iai le Maota Samoa. Ia ona i lolo whai i whai le tolua tātou o i lua. Lua tātou stations o le a whai ele tui. Mo i lātou le anga i mai tā vale. O i lātou e maua whai le avanoa, mo i lātou e Sāvali, tau Sāvali. Me fai fo i ona watu lo i fo i le fai i o le a wha avanoa fo i mo i lātou. Ai o le wha moe moe, ia e tatala le tātou whai tato ai leiva. Se ia pa ia le awha le wha i le auli. Avanoa e mo tuinga, ia tui mua lua, ma le posta, maua uma, ia i lātou fo i a mese le wha nau mai le lima i le sotasi tausanga. I lātou uma i e anga waa i le tātou tuinga lea. Ia a fai foi o le tātou tuinga. Ia o loo na whalea ma le Beta Drive Doctors o la tola whatinoina. Pe voi no whai atu i le amtanga. Ia, a iei nisi mea wai o na uti le tātou taimi ilua nei. Ia, e ma whaina wala au ma le numera ua tongi fua o valu se lau, lima lua valu, valu lua. O valu se lau, lima lua valu, valu lua. Whai ona wala au ma le numera lea, ia ona taile tuera nisi o lau whainga ruenga nei. A wale fasino i tole o le tūlanga o iai ia a tonu fo malisi sili o lo fia mala mai. Alo whaavitai lo no winga sa nonga Victor available pe maua le tui fo i le anuatu lava o i lo sa e maua fo i male avanoa i tu iai o ele na la tu e whailau shopping a uang e toi manatua wa tauna whailau tui lo na rua po le pusta e fo i la le whale ie po le wharka po le nio le a whaanganga mo le tūlanga o le sao lea. Io e pe o le tūlanga na pole ale tu ai ngā ia tu ai tangata le stona pe tau Sāvali pe Sāvali pe anga ia tu le taulanga whaatau le alawa e whaini mta utu ia fe atu ia e maua pe o na whailoa e Victor o le tui numero tasi ia numero lua ia ma le pusta o le tama whaifo ia le
maftanga nei foi lele ia ngalu fa paanga ma le peida drive health ia lo ia foi ni vaenga foi e po ni food parcels ia po se pusa foi lele me tamafa ma vaenga fa pena spot prices ni fa fianga foi le aso awale ni fa mali ina foi na ia fa fia tato o leva tato a fia ni fa ba ta ma lo fa tai no winga la fa pe le la tala tu ta te alu swimming pool a fe mua tua ina to pela te tui ia no tanu le au to foi mai piki mal paso le anu tua ia le sa ia mana yo le o fa fo ma wa sa mo over se lau lima lua valu lua over se lau lima lua valu lua le numero le na e te tango e vala au o nisi au fa fisili ia te loa afia i tūlanga fo i ia i fela ua inga pe te ue mo mia se sa po vanga fa pena o nei misiona e vala au ia i le numero le na ia ono le tantu taimi la fotu te lo fo i to e mo se si o tantu taimi fa si ungor vai asu ia ai pe ye se si vai ngai te ua pa ue ono fia fa manino le taimi la fotu le vano lo sa se lo ia atai asiata le meta watu wa fa wi tato fa tartano anga mo ia mo le tu le nganga fa tai fo i tu sai male avano ta ua le per fan Samoa na me i lungo per nganga le po kala ia e mo li atu le matu fa tala ulam fa tartano atu le matu vaenga fo lo ta pena to i le sto na le mane fa mai po le au na se fo malolo ina le peida pa doctors e Paule vaenga i fa tai mo li tenta ma no e watu eche tala fo i mato fo i vaenga ia ta e talo fo i ta sanatu le mamalu Samoa a fa peolo mana mia la tui ia o lawa ta watu le no forma feita tu tuinga nasto na i ma le taimi fa tino inai ile ngata la ine mo le avano e mawai ia food parcels ia e fo inai vouchers po ta pensini le taimi ia e ko i can save ya profela ya ato me mo na vouchers nai ya e foi na spot prices wa fai foi tatu fa fifiano o ali vai na items ya ma na ia na tatu fai me fa tasi e mi lasto na fio mai matala mai au le atak so pai fo ia lo so mai tatu felo ya ma nga fa ro Asiata fa tai lava mo le mato wa no tai alo fa tai ya mo foi fa malo ma nga fa tai tele e tu pul fa tu i le tau longolongo e o le tau longolongo fo ia le manu ia i me uma e le o se me le anga e mala ia se si pe atirio na fa noises le sa vali le tau moli le lo sa se lua mai se fo ni so ilan tau o nanga ai mana tu fa tai tele mo tanto no le nevanga le fiafi to e fita pa fo i le fa un le neva yaso ia malo lo mai lo fa mau tu i no fo nga le fer fani Samoa e le so to na i le tau le vali tai ai mo nei taimi alo fa tele tu lo sa se lo fa mali ia fa so foi ina le nei taimi ia tai Asiata mia la fiafi mia po kanami tai fa so foi foi ia Samoa le tanto wa tautai ia ele nai le ni vanga la fiafi wa e manu foi wa e manu ia foi le anga le yo le tua ma lo le tapo ma lo le tai ma lo foi le fa toa ia o milio le share o le tanto por kalami tanto i fa soa tufa le tanto por kalami foi le dei aso ia awa fo inisio ilanto o lo nga lulu e lanto tele i mawaina ia ai mafai ona fa manuia i fo i se loto se nganga e so nisio nai informations ma fa matalanga mai se fo il tanto fa tantonga mali e sunga Laaulialemalietoa mana tu fo i moli fa malo ma nganga fa tele tanto company langolongo sua po tanto sponsors o ilanto o lo mafai ai ona fa a wo pea e au onanga ale tanto BluTV mai se la vole proclamo le tautai ia ile afiafi ma le afiafi e ele tali tonunga ia ua vela fo ile fala ia ua api leuri le vanga fo le fiafi ia ua telefo ia manongi o le lolo wa fo ile proclame le tautai ia ai oto ale tautai ia ai wa ina pisi o ngante fale manantu fo ia ele asa fo se favor ma se proclame fo le ia so le aselangona la fo se manantu se upu ia ua taula ulu ia male tauta mali foi ia ile tulanga i lau fa fonga mau le vanga o le fiafi ia la foi e fonga ma tele ma tuan tulanga Samoa ia ti auto uma ia le tanto por kalami ia ai ia anga le leile tua o taimi foi o le nei fiafi
ia I vaenga malava fo I lo e fuafuaina le fiafi ia I le manuia o le tua I lo ulfale ma lo ulfafo I la tau fo le afa sauni ngā ruenga I le nei vaenga o le fiafi au ma le tua o ma le tua ia mai se fo I pui pui ngā le nganga pa ia mo auto malava fo ia awa fo I tiu te mawhaiva e manu ia I me uma tātou te whaia ia wa elu tātou whaiva le nei vaenga o le fiafi a lofa te le antu mo auto Samoa le antu no pele ia mai se fo I moli wha malo le au whai ngā ruenga le tātou BluTV awana I ngalo le ansuan tai au e maua I le tātou wha ataratara noanga I le ansuan tai au man le fionga I le sui ko mesina o leo leo a o ia fo I o lo o avea ma ko mesina o le whale pui pui o nanga le whale pui pui tutonu o Samoa le fionga ia li antaua Samuelu o whamasanga o le tātou wha ataratara noanga I le ansuan tai au te I fisiringi ai e tūlanga leanga kauso solai o ri ia ai mo le nei fiafi Asiata Pio Vaoliko ma le tātou BluTV ma le tau te iai a lofa te le atu soifua pa ia manuia Taupea voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūlanga pitusili o le tāu. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaangā le e whaatau ai o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa so fua tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le talo pa voucher o mo le apususi o se o fine. So se paro loa fa ngo fie. A me se le tferwa I malo telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes o nei no de tamao re ainga. Fa te tu la vole tal pa voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lu la le tampai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher.